Алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мешітінен бардығыңыздарға салам. Мына Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның күмбезінің астында тұрамыз. Бұл зонты кішкене тосып тұрады. Бирок раузаға жана Пайғамбарымызға салам айтуға кіру үшін намаздан шыққаннан кейін ондай очередте qaysi mamlakatdan kelgan bo'lsa, o'sha mamlakatning bu yoqda to'solgan shirkatdan tasrih deb qo'yayotganda, o'sha ruxsatnomasini olib turib, telefonga yuktayotgansiz, o'shaning negizinde tasrih deb qo'yiladi. Ana o'shaning negizinde kelib turib, mana o'zingizlar ko'rgandek, politsiyskilar mana shu yerdan hozir tekshirib, pasportni o'sha emingizdagi telefoningizdagini tekshirib ko'rib turib, şu can kelgen bolsa degeler ruhsatı bolsa şular birden ötkөрüp atat. Alar ötüp barıp turup dualdın astı menen aylanıp kirip astı menen barıp ana mına sizlere görüngen eşikten kayra al jagdan aylanıp kelip turup anан Равзага жана Пайгамбарыбызга салам айтып туруп чыгып кетип ататтар. Ушунуңуз болбосо киргизбейт экендер. Өтө бул жакта эме усилин экен бүгүн азыркы учурда pandemiyaga байланыштуу масканы тагынуу, аралыкты кармоо деген мечитте өтө катуу. Мына караңыздар. Тосуп турган бүт айланасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айланасында мына жерден баштап тияк башына чейин ушундай 3 катар, 4 катар, 5 катар ушуну менен тосуп коюп туруп, бир гана намаздан кийин ошо Равзага кирүүчүлөрдү мындай алып келип туруп, өздөрүнүн şu tasrihleri bolsa, telefonu da bolsa aldagıcı. Hani karap tur onun birden ötkörüp atatlar. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya hayri halqillah. Buna körgöndördün bardığından atıdan salam aytıp atabız. Hazır bu şu жерде. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.